Gel planlarla taramışka açırmak kişi görünmüyor. Bütün mesele şunlarda. Çünkü farklı tezese planlı üzerine işlerge turu kilenler. Yani yaşlarını tartıp soğuk musala degende alır bilen işleybiz. Seksiyalarını jıyıp karadık, bir kıyın mine Megarip seksiyasına kirtengine kuzgat aldık. Kalganları medeniyet seksiyası vapşı işlemeyi. Yok kişi işleşirge. Bu yıl Nardugan Beyramında hıyal var idi, içi kursaz jıyılışıp, şunda meclis uzdırırgadı formada meclis kişesimine ıllarına ilgiz abone kütmesi sıraladık. Помещение alınılgan, aparatürü var, ayıştırıga kişi gitmedi. Kişi bulmadı, kız gitmedi. Yaşladık ama sorukta. Kendizgeni kişkine ayıştırılgaç, benim kişim gitmedi, bütünleriniz ayıştırırlık. Çünkü bu yıl Üzeriz biraz situasyon şunda bulup çıktı. Manda şöt arestован bir bankta ikinci şöt açtık. Büdjet akçalar mı bu 150.000 31 dekabrın saat 12'de yine kilip gitti. Tege bizim ne yaxşı bilgenge tiyatr kildi. Rahmet üzerine boşluğu kilip tiyatr koyup gittiler. 11 yanvarda akşam tüyledim üzerine spektakl koyup gittiler. Çayka girdi boşluğu arındaga zalını. Anda ozdırdık boşluğu bitenler sen boşluğu. Единственный bir tülep, akça tülep koydum. Ne için? Oyunçuklar için bağlarga anlasın boşluğu vermediler. Bizimle akçalarını fakat koyup tırdım. Onlar şu neden büdjet alışak kelge şimdi köçerdik de geri aldım bu akça. Yani şulay ozdırdık beylemde. Kız gitmedi medeniyet seksiyası işley almadı. Jıyıp yana yıl üzerimizdeki Tatarlar için yana yıl özдөр almadı. Tişu turunu. Yani şunası var. Nişi bu sabır birleşip işlerge kirek, keylegiz, işleybiz. Tukay beyremin nişi bu sabır birleşip maturla uzdırı keylegiz. Takdimler, nişi uzdıralabız. Помещение есть kişilik zal var mınamında, dostu yırtında. Hatta kapatla 17 aprel yal kene 15 saatke başlarga deyip koyduk. Дальше, значит, журналы, которые, кто все-таки какие материалы оставили, потому что одна вчера бір ол турында бар, бір ол турында хабар шықпаған, шылай қалмаса лечет. В апреле, в июне Аллах кушеп, я думаю, что на пирожках как-нибудь заработаем, журнал мы выпустим, так что книги планнары бар, на Сиазарга бар, главный редактор, пожалуйста, Афим, вы обратитесь, мы, чтобы журнал подготовили. И апрельский, июньский журнал пока еще будет. Аннаре, Аллах Изал Ивановича Булгар. Дальше, сельский забантой. Значит, вы знаете, что в январе месяце проводили совет. Значит, Министерство культуры, благодаря и Лимаеву, благодаря и нашим подвижениям, значит, на этот сельский забантой 100 тысяч рублей Министерство культуры выделило. Комиссия заседала на прошлой неделе. Хабиль Хадеевич я сегодня приглашал, он лежит в больнице, он говорит, я прийти не смогу. Но с Лимаевым я тоже разговаривал, в ближайшее время там в Шанталах нужно собраться, оргкомитет от областного сельского забантой провести, потому что как раз национальная деревня это будет фасад, это будет как бы декорация, а вот аулларны без это будет реальное мероприятие по сохранению нашей сельской самобытности и национальной идентичности. Сабантуй в Самаре по графику, как комитет будет работать, Тугандель будет работать, естественно, я думал, Акушер. 28 майда kim bilmese, bu yıl Ramazan ayı aldığından mı bitkerine bulduk? Bir şekerde de avulda da 7. iyuninden alıp 6. iyunda kadar bir savantoy bulmayı, ya Ramazan ayı aldığından ya Ramazan ayı bitkeş. Biz indi bu yıl koyduk 28'ine, bu aşındayken. Национального образования. Андарин меня, Мисагита, вы тоже 23 марта 2016 года, Камышлык по национальному балансам, Барыга Тарышевым, иногда верянимен, но Барыга Гирабан Дазатовой обязательно, может быть, машину смогу организовать, или кто-то другой подвезет, не знаю, Фархатка Безнеговерим, если что, но ехать туда обязательно нужно. Участие в проекте до культурного парка нужно нам это обязательно, рабочую группу мы как-то определились, этот вопрос, Фархат, нужно в план работы вписать, и надо контроль этого участия осуществлять. Gelecekte koşandır bulsun idi. Mesela bu yıl Yaltın'ın yaşlık irtege, ütkere, üzerinin konsertin tak. Adının baştan nişiktir sileşi bulgan bulsa, belki şu element deminde, şu Navruz'un elementlerin şu Yaltın'ın yaşlık konsertine kırıktı, belki deminde. Benim de bilgiç değil, spesyalist değil. Bu Yaltın'ın yaşlıkların arasına nişik kırıp bulamı yok mu? Böyle belki gelecekte değil. Belki gelecekte şulay yok anda Yaltın yaşlık 2. yılda da şu 20. Mart'ta tak şulay bütkerse anda yigitler yarışı nedir
үткәрәләр бит иң булдыклы, иң яхшы татар егете дигән элемент кертеп булса, кызларның дигән мотор кызмы дигән татар кызы дигән элемент кертеп булса, һәм тагын бер нәрсәләр кертеп булса, файда инде шулай ук элгәре ничек Наврузда буладыр, җырлап, биеп, шундый элементлар белән яңадан әкрен генә кайтару булса, минемчә яхшы булыр иде. Вот шундый. Менің ойымша, бик әйбәт тәкъдим, чынлап та в сценарий Навруза вписать концертные номера, ялкынный әшлек, яптылы, и вот тебе Навруз, ничего больше придумать не нужно, по большому счету. Шулаймы? Самара өлкәсе автономиясына инде көп эшләр екләнде. Менә безгә соңгы елларда икенче татар мәктәбе ачу буенча эш екләнгән иде дә. Менә без инде 3 ел буена хат язудан туктаганыбыз юк. Бер вакытны бу эшебез күзгә күренеп шулай җанланып киткән кебек тә булган иде. Менә татар оешмаларының җитәкчеләре белән бергә 3-4 бинада караган идек. Шул вакытта өлкә хөкүмәте тарафыннан ничектер инде иң зур кызыксыну күренеп киткән кебек иде. Менә бүгенге көндә ул кызганычка ул эшебез безнең берничек тә бармый дияргә була. Инде Самарның бүтән бер эрешендә мәктәпне ача алмыйбыз ахырсы дип без әле бу ел башында ничек булса япылып мәктәбен зорайтырга мөмкинлек булмасмы дип тә сүз күтәргән идек. Аның турында да өлкән Мәгариф министрлыгы белән дә киңәшү булды, шәһәр департаменты белән дә шул киңәшүләргә, шул консультацияларга таянып без шәһәр башлыгы Олег Борисович Фурсовка хат язган идек. Менә бу көннәрдә көтәбез җавап. Монда нәрсә турында сүз бара. Без сез барыгызда яхшы белгән яктылык мәктәбенең иң беренче бинасын, кичке мәктәп, анда шәһәр мәгариф департаментының ресурсный центры хәзер. Менә шуны бирдереп булмасмы дип язган идек. Менә инде икенче мәктәп булмаганда бәлки менә шул адымда безнең мәгариф ягыннан хәлләребезне бераз гына булса да яхшырайтыр дигән өметтә яшибез. Инде менә сез белүегезчә 3 ел элек без бер ай дигәндә 800-гә якын гариза җыйган идек шушы мәсьәлә буенча. Менә былтыр бер ай дигәндә шулай ук 627 гариза җыйдык. Безнең халык үзләренең балаларын яктылык кебек мәктәптә укытырга тели. Без инде аның турында һәр вакыт сүзне алып барабыз. Без ул эшне бер дә туктатмаска исәплибез. Менә бүгенге көндә хәлләребез шул. Икенчедән мин монда әйтеп инде үттем. Быел Сабан туеннан 28 майга куйдык. 20 апрельдә балалар фестивален уздыргач, без менә шушы бүлмәдәме, без татар оешмалары эшли торган күрше бүлмәдәме инде атна саен оештыру комитеты җыя башларбыз. Кем бу эштә катнашырга тели, зинһар рәхим итегез, анда безнең эш күп. Ул иң зур бәйрәмебез, иң җаваплы бәйрәмебез. Анда нидә эчке эшләр хезмәткәрләре әйтүенчә, менә шул безнең мәйданнарда 15-20 меңгә якын халык җыела. Без аны инде иң яхшы иттереп үткәрергә тиеш. Ул бит бию җырлауына түгел. Анда безнең халыкның очрашу урыны, танышу урыны, күрешү урыны. Безнең менә быелгы Сабан туен уздыру буенча без инде икатналык монда кечкенә оештыру комитетында аның турында сөйләшеп алган идек. Кайбер яңа тәкъдимнәребез бар. Сабан туена ничек булса да яңарту максаты белән инде менә апрель аенда җыела башлагач безнең утырышларга килегез.
Сабантуйны оештыруда катнашыбыз, бергәләшеп бу эшне без башкарыйк, эдегез эшлик. Рәхмәт. Болашақта мен ошай тирешип истем. Шуның өчен үземдә йөрәгем сикереп тора һәр вакыт икән. Балалардан тотыны керек, кичкенә балалардан, аннан соң бабайлардан. Кызып бит инде карап торырга да. Эштүк бар гына, кирәкми түк, шуңа. Кырсына, правилда язганны японлар кайткан правилны. Анда язган. Башта ветераннардан, балалардан, аннан ветераннардан. Шул белән Сабантуй былтыр шуның кадәр матур булды, без Җәмил Валиевнда йөреп сорап чыктык халыктан, бөтен кешеләр риза, шундый матур булды. Менә шул бабайларда, балаларда ничәң тагында матуррак булды. Ну карап торасың, герәм белән. Балалар да шунда киләмез икән, юк, керәштерәсе яздырак. Шуңа китәгез. Китәшәм яхшы, матур, биш. Onu da tırmışlı, hazır avraydı. Bir yaktan yaşardıyım hazır. Studentlar основном, но studentlar torbi okuyorlar da işlerden. Şunda da edildi, yaşta yerge vakti var. Biz her yılını yolma programı hazırlıyoruz. Bana bu yıl Şirat'ta 72. programı çıkıp var. Biz bu programını mütken atmada Novakubsk'a varıp apka көттірем. Бізге Алла ашқымына репқат қойын болышты автобус берді, именно барып қайттық. И Новокубск халқы енді 2 сағат аяқ ора басып бізді қошалдылар. Бик матур программа келіп шықты. И бұл программаға бик көп кіріпті біздің мына ершіміз, Ринат Азизов тарапына от көлбекті біздің алды. И анда байтақ қына яңылық бар. Бұл концерт ертең енді сағат 4-те кертті башланады. Biz bir şahitlerden Buşka gelirdi varisine, onda konserler Buşka öte. Bir de eskiltik avaittasız, Yarak, İliğabi, Kuş şehirler, bir nakşında güzel küp buldu bitindi. Buna bu eksperiment formasında, buna şehirde bir Paris konsertine. Gelir miyken halık. Yaraklıktan korkalar mıyken, öyle yolkın yaşlı, anakçılar mıyken şunu bilesiniz ki. İlkten full konser, rahim ideyiz biteriz. İpazem Barkı'nın kalın bilesiz indi, hem İlyas Gomyarmış'ın gayle meselesi boyunca da bilesizdir indi koyu hasretlerin. Şunun için ben onlarga zor rahmet etes ki, o sınmadı, şulay tanış diyebeki bulmayındı, batırlarca özün tuta şli giri. Hem şulay benim rahmetimi onlarga hem sizde barınızda koşulasız deyip ulayım. Sabırlık, isyanlık versin Allah.